bafowethu umuntu akabingelele igama lami nguSiphiwe Ngantombela. Bese siphinde futhi siyacela ukuthi uma uqala nje ungena kuleli khasi ukuthi ucofoze usubscribe button ukuze uzoqhubeka njengoba sekumanje ukuthola okunye bafowethu kuzokwenzeka kulona leli khasi. So edlulisa kakhulu bafowethu ukujabula ukuthi sewuze kwalunga njengoba besivaliwe isonto lonke bafowethu singakwazi ukuposta, asikwazi ukwenza post, asikwazi even ukubhala, senibhalele senitshela ukuthi i-channel kwenzakaleni ngayo bafowethu. I-channel bafowethu kade ivaliwe isonto elilodwa, ivalelwa ke bafowethu izathu ngihleli ngiyibika, kodwa ke sikhulu kakhulu izathu ezivalele khona ivideo bafowethu esifakile lapho khona ukubonakala khona ubaba ezama ukuphathaphatha ingane okuyingane ithi step father kuyena lo baba lo. So ilo video bafowethu yenze kahle kahle ukuthi sagcine sesivalwa nje thaqa. Beke khona ke okunye bafowethu bekungemumva ebengihleli nginibikela ngakho bafowethu ukuthi ngenze le channel ivalwe ngezimo zokuthi kule channel kuyaliwa. So ngalapho kwa YouTube bayasho ukuthi hayi bafowethu lokhu kuyinto embi emphakathini, lokhu ngoba kuthiwa ke niviolate ama rules nezinto ezithize nezithize, kodwa ke yize abanye besho ukuthi hawu manje inkinga nje ivuliwe yakosibani bani ihleli kuliwa amashayina kanjani bafowethu. Sisebenza ngomthetho njengoba sisebenza la ngomthetho kwa YouTube. So siyafisa kakhulu futhi ukudlulisa ukuxolisa ngokufaka ama watermark bafowethu. Sizoqinisekisa ukuthi yonke imisebenzi sishuthayo njengamanje kusukela manje kuyale yize imisebenzi eminingi bafowethu ibikhona, kodwa sesizozama ukuthi mhlambe siyihoxise singabe sayiposta, sizoposta le vele ekade sishutha ekade sidila nawo njengoba sivaliwe bafowethu ngesimo sokuthi sesiwabonile izinto abangayifuni especially kakhulu kwa YouTube, ngoba lokhu bafowethu kuncane singaze sigcine mhlambe sesivaleleka thaqa umsebenzi omuhle kangaka esiwenza emphakathini. Udaba bafowethu bese lithintile ukucayi kakhulu uma umfowethu leyo mhlawumbe nabanye abantu bafowethu bazamile ukureport i-channel, bayireporta yagcineke bafowethu isivalwa ngesimo sokuthi naye vele umuntu egelela phansi isithunzi sakhe esikhulu kakhulu ke, ngoba ukubuka nje umphakathi emsebenzini bayakubuka abantu ukuthi wena unokubeza umntwana. So ayikho right vele lo nto leyo. So ugcineke bafowethu naye sethatha ama actions alawa awathathile ukuthi mhlambe sigcine sivaleleke, kodwa bafowethu umsebenzi omningi kakhulu. Sabhizi sizabantu sokwenza nje bafowethu ngendlela leyo mhlambe so kwenza ngayo. Siyacela kakhulu bafowethu ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe like necomment, sizohlala nani bafowethu kuze kube phakade. Ningakhohlwa bafowethu ukufollowa elinye channel elithi King Zoso new channel, yona channel bafowethu enye sicuphe ngayo ukuze mangalungi ngala sihambe ngala. Siyabonga.